ngan sablang kapatad king kasalpantayanan. Pagmasusyan tayo po ngeni ing kapiestan ning Nuana Birhen Maria de los Dolores. Kaniting banal na kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang netong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad, tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina. Para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiob, familia dari Lenin at Evelyn Malang, Philip Menjola Sr., Michael Angelo Mariano, Mary Manet Pineda, Mary Grace Sabado, Rowelyn Ann Nicdao, Joed Dimitri at Karen Joy de Jesus, pamilya ng Nenet Valdecantos. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbul, Maria Cristina Nunag Lagman, Ryan Regner Almario, Richard Paballa, Jose Mercado, Joel Redoblado, Elaine, Erwin at Gabi de la Cruz, Francisca Manapol, Nilo Udan, Paz Suwing, Jennifer Tolosa, Ronald Nicdao, Marilyn Mangalus, Cyril Anjo Suplico, Esther Gangcuangco, Gloria Arevalo, Annalyn Ocampo, Merla Mangalus, at ding sablang kapatadtang masakit. At para kingalang anggang kapaynawan daring kapatadtamong mayang nabie, di Norma, among Erwin Bulawon, among Rustico Cuevas, Aurelio Galletes, Ramon Carewon, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Florentino Yumul, Juan Paulo Estanislao, Marcos Pangan, Tranquilina Pineda, Baby Glornita Ganya, Imelda Taliorin Maglaya, Monica Jane de Jesus Asilo, Dr. Reynaldo Balboa, Aparición Toledano, Dolores Bondoc, Ramiro Gintu, Felipe Pineda, Porfiria Bulanadi, at ding sablang kalagwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela.
Simeon nga anak ang Maria, itinganak makatalagayang maging tanda ay sakwil daring tao. May piliya para king kapahamakan at king kaligtasan daring dakal king Israel. Ating meto nga sundang sugatane ing puso mo. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi nagibpa, ang puning anak, ang puning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili yasanang parati kaya kayungan. At kaya ka mo rin. Bayo tayo pagmasusyan ng banalay Eucharistia, kimit mong kapakumbaban si siyang talangin, iring kay katamong kasalanan, hamiging tunay ang sangkan ding kalungkutan, ling pakamalan tamong nona intong Virhen Maria. Ginu ikang misa dia king Virhen Maria, ban magingindu ning magdu sa mong anak. Ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Ikang pinili ning Diyos para king kapahamakan at king kaligtasan na ring dakal. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang linilong king Birhen Maria, ban magingindu ning mga bus. Ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Ing Diyos sa mayubayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangabataw na ring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Uy, baming mayupaya, biryan mong ing malugmang hindu, ning anak mo minantabe at diname keya, kabang makabayube ya king krus. Pagkalumusahan na king Santa Iglesia mo, mabiyasa ya namang makiyagom king pamaylasan ng Kristo, baya namang mga intulid milawok king pangasubli ng mebiye. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. King kekabaning diyan na keti sulit, Jesus ni daon niyang panalangin, at menigapuyang masikan at menangis arapanan ng Diyos, ang makapagligtas keya king kamatayan. Pawuli ning nigpakumbabayat meminto, tekiramdamani ng Diyos, bistaman ya ing anak ning Diyos, may bisayang meminto, king kapamilataning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, ya ing meging penibataning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang maminto kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Para po kayong dalit tapakibat, iligtas mo ko, O Ginoo, ulining lugod mong ekukupas. Ulitan tayo po. Iligtas mo ko, O Ginoo, ulining lugod mong ekukupas. Ika, O Ginoo, ingka kong santungan. Emo sa ipayintulot, ing miras ka ko, ing kamarinayan. Ikabus mo ko, ulining kekang katuliran. Pakiramdaman mo ko, malagwa ka, saupan mo ko. Iligtas mo ko, O Ginoo, ulining lugod mong ekukupas. Maging antikasanang bato, akakong pisantungan. Kutang matatag, akaku bagye kaligtasan. Ika ingkaku magluwalo at kakong kambilan. Bani paligayan kalagyo, alalayan mo ko't patnubayan. Iligtas mo ko, O Ginoo, ulining lugod mong ekukupas. Iligtas mo ko, king inumang dangsilo at kako. Uling ika, ingka kong santungan. Karinggamat mo, ipanibala ko ing biyeko. Ika, imiligtas ka ko, Ginoo. O Diyos, tunay kang tapat. Iligtas mo ko, O Ginoo, ulining lugod mong ekukupas. Dapat kaya ka kumanalig, O Ginoo. Kakong sasabihan, ika ing Diyos ko.
Hindi ko at yung karinggamat mo, iligtas mo ko karing kasalang ko, at karing lulupig ka na ko. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong eko kupas. O Ginoo, ingkayapan mo alang kapara, makasadya para karetang ating takot keka. Ding sabla balura ingke kang ganaka, ake kang pagkalub, karetang manalig keka. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong eko kupas. Talakad tapuban parang ning maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po, mapalad ka, onwa na Birhen Maria, lipat ning ekanete, tigtagumpen me, ing korona ning metong amartir, siping ng krus ning Ginoo. Alleluia, 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 Alleluia. Ing ginumanatili kayo, At kaya kaante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Makatalakad dia, lelena ning krus ng Jesus si Imana. Ating babaeng kapatid ng Imana, Maria nga asawa ng Cleopas, at Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang Imana at king pakamala ng alagad, ang makatalakad ka rin, sinabi na kang Imana, babaye, o yan, inganak mo. At nganak king alagad, o yan, iima mo. At manibat na kanita, inambunan ning alagad king pi bale-balena. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Kapuryan kaya ka, O Kristo. Ing mipat sa Ebanghelyo, kaniting kapiesta na po ning Nunaindong Birhen Maria de los Dolores. Metong iya po karing pitong lungkot na ning Nunaindong Birhen Maria. Na po? Maria ang makatalakad lalam na ning krus. At napuking kasakit at kabayat, ing makanya nakaranasan. Anti demowaring at dusan, ing kang pilubluban. Akakit me, ing pakamalan mong anak, mamamateya at tsuka, king lalam na, ning krus na. O yan ing mayayakit kang Maria, king kakatamong pamamasa. O yan ing milalarawan kaya. Magdatun ka Maria, ing maragul at mo sa likod, alungkot, at takot. May kadingaliwa po ikutangda. Among at makanyano man po rin pag masusyan tamong kapiestan, napon at ngeni, napon po yung pigpiestan tamo, krusya, the exaltation of the cross. Ngeni naman po among yung pagpiestan tamo, lungkot naman po. Piestala po ba dyan? Wapi naman, tutupi naman, nung lawantala, na po. Makanano talapi naman pong pagselebran, dating kafiestan, dating adwa, napon at ngeni. Ing pakibat, ing piyesta tamo po, ela mo po kabud, krus at lungkot. Kaya bela mo naman po, ring memit-bit karete. Ne po, aliwa mo itang penamdaman ng Maria, makabalot siya king lungkot, at aliwa mo itang krus ng Jesus napon. Puri nang sabihan, ing piyesta tamo ngeni, eya mo po kabud Dolores, eya mo kabud lungkot. Nunay abe ya mismo, ing taong may mitbit at migdala kaniting lungkot na. King simpleng pa mga mano, nga namubuwari niti. Malungkot yay Maria, wa, pero balo ng dela. Malungkot yay Maria, wa,
pero balo ng dela. O itapuing puntunan ng mipas sa ebanghelyo. Kang Maria, meging mayan ing kayang bibitbitan, uling atinyang kayadwangan. Kang Maria, meging mayan ing kayang bibitbitan, uling atinyang kayadwangan. Kalupa na mo puwari, ning milalarawan kay katamang mipas sa ebanghelyo. Ingkutang, nanuwari ing mabayat ng bibitbitan Maria. Naning mabayat ng bibitbitan. Kalupa na ning sinabi ko, ing mabayat ng bibitbitan alang aliwa, nune ing panamdama ng lungkot, king kaurasan na ita, ing maragul at emo asa likot, at takot at lungkot na. Ewari po, masaya tamo po tang alimbawang ating daratang, karing pakamalan tamo, sabihan tamong menipatan la, king aliwang bansa, kay ba't minulila, masaya tamo. Masaya tamo po tang alimbawang mikitikit tamo, mikitikit kayo, ikayong mikakaluguran. May kadalang kasimparing sayang panamdaman tamo, nung atuklasan dan nung adiskubridan ing panulo king pandemya, ing vaccine king pandemya. Alang kasimpara kanita, alang kalupa kanita, ing lungkot a panamdaman tamo, karing puso tamo. Dapat malungkot ta naman po, nung hanggang ala pa pong lolwal a vaccine, o alala pong atutuklasan pang panulo, kaniting pandemya. Makalungkot po, po tang ating mawawala. Lalong-lalo na nung may balik pa. Oy taingara nasa ng Maria. Ing lungkot ning kawawalan, yang kayang araranasan, yang kayang panamdaman. Masakit ing kawawalan, nanupata, nung biyaya, nung tao ya. Putanging meto nga tao, may kasabi, kapateme, nanong sabyan mo kaya, matena kasa, nga tamo. Ale, putanging meto nga tao, may kasabi, nang sabyan mo, mawala na kasaking panimanman ko, nga tamo. Tandaan ng tapo, alang payit at lungkuting pangawala na ning meto nga tao, uling kaungking kamatutuhanan po, ala naman kasing lugod may milatan kay kayo. Alang payit at lungkot, ing pangawala na ning meto nga tao, nung ala naman talagang masanting nga pamiyabe, o lugod a may milatan kay kayo. Buri mo pa ing mabating iya, mas buri mo pa ing mawalaya, mas buri mo pa ing mateya. Dapot, nung ing may wala naman po, metong yang pakamalan, may pagmalunan, may tangisan, may pagkalungkutan, uwa naman. Siyempre lungkot ka, siyempre tumangis ka, makanyan niya, ing nuanaindong Virhen Maria. Nano mo pong panamdaman tamo, putang kamamaten tamo, mo asok ka ding lungkot tamo. Ing nuanaindong Virhen Maria, king kaurasan na ita, tsuya king lalam na ning krus, makanya ning penamdamana. May lungkot ya, may nangis ya, king pangawala na, ning anak na. Ing lungkot ning kawawalan, yang kayang aranasan. Pero, busal na po ning lungkot na ning nuanindong Virhen Maria, nung balikan tayo po yung Ebanghelyo, penabili ning Jesus, kang wan iimana, nga na ning pamamasa, nga na, anak, o yan, ingindu mo, o yan, iimamo, nga naking pakamala ng alagad na. Totoo, ing lungkot tamo, agyo tamong dalan, nung atin tamong kasaupan. Ing lungkot tamo, agyo tamong pusanan, agyo tamong bitbitan, agyo tamong kargan, nung atin tamong kayadwangan. O yan po ing panagkat na, niting kafiestan, at o yan, ing mayap abalita. Basta't miyayadwangan, basta't mi sasaupan, basta't mi papaglalawe, mi papanantabe, pulungkot ing tauling amano, nune tagumbe. Talagad kawan po. Ngining makatipon tamong magmasusi, king piyesta ning nuan na Virhen Maria de los Dolores, gaganakan tamo ing dake gimpananing Virhen, king pangatatag ning mistikong katawan ng Kristo, ing kayang Santa Iglesia, adwa taking ginong Diyos, adwan tamo, king ginong Diyos ing sablang kailangan tamo,
Banato para ning kaburyana, kambe ng Maria, anting kay katamong talatayid at talasawp kaya. Karing balang kay donan, ngayongan pong makibat, Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ulitan niya po. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ban ing Santo Papa, ding sablang obispo, ding pari at religyosa, at ding sablang Kristiyano, atuklasan da ing sikanan, makatupad karing karelang katungkulan, kapamilatan ng alimbawa ng Mariang Indo ning Santa Iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding sablang mamuntukan king gobyerno, pagkapilitan dang apairal ing kapayapan, at makaganap mitmong katapatan king karelang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pakakalulu at ding magkakasakit, mabiyasa lang sumuri at makibat king kasakitan akarelang daralanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding talaturu, king karelang pamikalat belwan, king lugod at katutuan, karin laman na lumpakan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para kaya katangan, itang memalen ning balayan Kristiyana, mabiyasa tasa ng tupad, mitmong kagiwan at lugod, king kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayatuanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king balagwang kapaldanan daring kapatatamong miyapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatatamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong sablang frontliners. Para mo naman king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina, ni Mr. and Mrs. Dads Miranda, ang magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal. Para mo naman king espesyal na intensyones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, familia dari Lenny na Tevelin Malang, Philip Menjola Sr., Michael Angelo Mariano, Mary Manette Pineda, Val Infante, Mary Grace Sabado, Rowelyn Anikdaw, Joel Dimitri at Karen Joy de Jesus, familia ng Nenet Valdecantos. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Maria Cristina Nu Naglagman, Ryan Regnal Almario, Richard Cabalya, Jose Mercado, Joel Redoblado, Elaine Erwin at Gabi de la Cruz, Francisca Manapol, Nilo Udan, Paz Suwing, Jennifer Tolosa, Ronald Nicdaw, Marilyn Mangalos, Cyril Anjo Suplico, Esther Gangcuangco, Gloria Arevalo, Annalyn Ocampo, Merla Mangalos, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alananggang kapaynawanda, ring kapatadtamong meya ngunabye, lalong-lalo na di Norma, among Herwin Bulaon, Monsignor Rustico Cuevas, Aurelio Galietes, Ramon Carreon, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Pacifico Valencia, Lazaro Valencia, Juanita Valencia, Leoncia Valencia, Florentino Yumul, Juan Paulo Estanislao, Marcos Pangan, Tranquilina Pineda, Baby Glornita Ganya, Imelda Taliorin Maglaya, Monica Jane de Jesus Asilo, Dr. Reynaldo Balboa, Aparicio Toledano, Dolores Bondok, Ramiro Gintu, Felipe Pineda, Porfiria Bulanadi at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganaka pakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ninipuad ang taming sarili taang kapagnasan.
Maligayang iba, inatad mong minuna kang Maria, ing maya pabalita ning kaligtasan. Ipaniga pumi, ing kambening Birhen Maria, kami man akamtan misana, ing sikanan tupad king malmong kaburian, ape pakilala mo ke kami, king kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, na meto si Kluban, ulining kay kang gayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka, tinapay ang bunga ning gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ning biya. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, na meto si Kluban, ulining kay kang gayapan, ting gamiting alakay ang pangmikeka, alakay ba't kingubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ning kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, banang kay katamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, ng kaya kataming kasaplala, at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning pakalulu, tanggapan mo sana, ing kapuri ning kay kang lagyo, ing panalangin na tayo na yampang mi, keka, kaniting pami parangal mi king nuan a Virgen Maria de los Dolores, kabang makatalakad yang darami siping ning krus ng Jesus, binyeme ke kami anting malugod mingendo. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Genome. Amen. Ing Genome manatili ke kayo, At kaya kaanti mo rin, iyat na ring puso yo, makayat na no king ginu. pasalamadan daying Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin kakarapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kangalanganggat lubos mayupaya, kabang parangalan miya ing nuan na Virgen Maria de los Dolores, mapalad yang dili karing sablang babay, ing mal a Virgen na kay kang piniling maging indo, ning bugtong mong anak, king kayo payaning banali Espiritu. Ing Birhen Maria meging tunay ning indo ning kay kang anak, abeyit nan timong sala ning meto yato. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye, kapuriyan keka, at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yaing ginu, Diyos sa mayupaya, nitnuya yung banwa at yung yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyo ning ginu. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanalo ipay, kay panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ning Ginoming Yesu Kristo.
Bayo yung daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Banding Kapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pasalamat kay ka, at binyaning kalis karingking disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na ring kasalanan dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubiyang mebie, I Kristo datang yung pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kami nganding metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong magalaganap king meto yato ban miganap yaking luguon, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan niya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag, metaya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepaynawan at manenayang subling miya, ading sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, king titulong de los Dolores, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat keya, ibang mayupayang tutu kagom ning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngini po, anti mo anak ng inampun, ning katamong malugod agino, maus tamong ini keya, karingamanong tiro na, kay katamo. Ipamiachubangwa, misambaning lagyo mo, datang ke kami, hingkayarian mo, mi pamintuaning loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuaning loob mo. Hingka kanan mi King Aldo,
Ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, kingal dongeni. Ati patawad mo ke kami, ning salami ke eka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Emu ke ipay, saul king tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talabangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karingke kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emosa na babaligdan, din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalbandayanan ing kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan agpangking kaborian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngeneng may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong sabla. Kordero ning Diyos, ang bilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang bilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang bilalakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Niyo, ingay katamong mapaglunos at malugod, agino Yesu Kristo, ay anak ning nwanindong Virhen Maria. Yung kordero ning Diyos sa milalakog ing kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws, king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Sukat yung ikatula, ing mirakayanan kayo, king kasakita ng Kristo. Banpotang ipakilala na, ing kayang kaligayan, kumatmo kayong tula.
Manalangin tamo. O iba ming malugod, pasalamatan dagang alang likat, king sakramento ning alangangang kaligtasan, akaibat mi pamong tinggap. Mapakumbabaming ipaniga po, ikaming migaganak ha, king lungkot, apenamdaman ning nuanaindong Virhen Maria, king lilong ning krus ng Kristo, ason dumisahan ng gampanan, para king mabilog a Santa Iglesia ing makaligtas ng pamaylasan ning Ginoo, ang mabibye at magari, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Siklaw tangan po. Ing oratio imperata. Manalangin damo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na. Kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon. Panmagubra kami para king kakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang at tsu king pamangailangan. Ipanig po mi keka, ing patuknangan mo na sana, ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ganuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indoning Diyos, emo sana pisawiling aklis mikeka, king kakulangan ne. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kaante mo rin. at bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalami sa miyampang ne, umen ako ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.